Nebo iznad krajolika se preko St. Louisa i Chicaga u Njujorku završila 10. decembra u organizaciji Bosansko-američke televizije. Ekipa filma na čelu sa rediteljem Nenadom Đurićem i sa Almirom Šahinovićem, direktorom produkcijske kuće Hefti Sarajeva, je uspješno predstavila još jedan u nizu dobrih ostvarenja bosansko-hercegovačke kinematografije. Nebo iznad krajolika je prva poslijeratna komedija domaće proizvodnje. Prema pojedinim komentarima Bosanaca koji su uspjeli vidjeti film što na projekcijama, što na ilegalnim DVD kopijama, stiče se dojam da im je dosta prikazivanja i gledanja Bosne, koja u 21. vijeku nema čak ni telefon, ali zato ima takve zabiti po kojima skače najomrženiji terorista svijeta Osama Bin Laden. Komediju bi po njihovom mišljenju Amerikanci vidjeli kao izraz bosanske primitivnosti, a Bosanci bi se tako nijotkuda našli u situaciji kao lik iz pjesme Ede Majke, gdje bi nam Amerikanci ponovo počeli objašnjavati kako se pali televizor, ili možda još gore da našu zemlju stereotipno strpaju mentalni sklop Amerikanaca na mjesto gdje su strpane afričke zemlje ili zemlje Bliskog istoka. Odgovor na ovakve komentare reditelj obrazlaže konstatacijom da je glavna inspiracija pri pisanju scenarija bila da se na duhovit način ukaže na predrasude o nama samima i položaju u kojem živimo. Koliko se uspjelo u tome ostaje svakako na publici ili u krajnjoj liniji sačekati na eventualno obistinjenje riječi Harisa Burine, jednog likova u Nebu iznad krajolika, koji film predviđa najveću gledanost u istoriji Bosne i Hercegovine. Restoran Stari Most, prodavnica Black Bull, Heft produkcija iz Sarajeva i naravno restoran Restanca. Nadam se da ćete uživati u ovom filmu. Impresije publike su svakako podijeljene. Jedne je film istinski nasmijao, a druge pomalo rastužio i razočarao. Razočarao iz razloga što ih je posjetio na krajeve iz kojih dolaze i nažalost učvrstio njihov naum da se više nikad ne vrate u zabiti odakle su došli. Zašto uvijek gledati šale na sopstvenu glupost i ne pronaći teme koje će Bosnu i Bosance pokazati onako kako bi nas same i državu rado željeli vidjeti? Pametnu, blistavu, dosjetljivu, mudru, ozbiljnu i privlačnu. Želimo na filmskom platnu vidjeti našu Bosnu iz 21. vijeka u koju nas evo naši političari bezuspješno pokušavaju na sve načine uvesti, ali uvijek nešto zapinje i uvijek je neko drugi kriv za neuspjeh. U filmu Nebo iznad krajolika igraju neka od najjačih imena našeg glumišta. Nada Đurevska, Haris Burina, Aleksandar Seksan, Jasna Diklić, kao i popularna francuska glumica Audrey Ham. Film je osvojio specijalnu nagradu žirija 10. filmskog festivala u Sofiji. Razgovaramo sa rediteljem Nenadom Đurićem iz Sarajeva i pitamo ga, film Nebo iznad krajolika je u prvoj opciji bilo zamišljeno kao TV emisija koja će biti 30 minuta. Koji je bio prelomni moment da on preraste u dugometražni film? Pa zamišljen je kao srednjemetražni film za televiziju. Međutim, prelomni moment je bio taj odgađanje snimanja tog filma. Televizija se našla u jednoj financijskoj krizi, nije mogla da pokrene produkciju te godine i onda smo i film malo pomalo razvlačili, da tako kažem. I nakon toga je Heft produkcija preuzela scenariju, u suradnji s televizijom ga napravila do kraja. Film je urađen u rekordnih, koliko sam ja obaviješten, u rekordnih 21 dan. Šta je bio uzrok? Dugo ste pripremali taj film jer je urađen u rekordnih 21 dan. Je li sve išlo po loju ili vas je neko možda gonio u tom? Film smo mogli snimiti, imali smo novaca tačno za 21 snimajući dan, a taj rok ispoštovan zbog toga što su film radili zajedno sa mnom sve provjereni majstori svog zanata, pravi bosanski filmski radnici. Tako da smo uspjeli nekako da završimo snimanje u planu i to se na filmu ponegdje i osjeti definitivno. Ali mi nismo imali uslova da za neku normalniju produkciju to doda. Šta je bila glavna inspiracija ovog filma? Vi ste inače i scenarista.
Ne znam što je bila glavna inspiracija, priča mi je nadošla sama od sebe, ali ono što je u ovom filmu podtekst, dakle ono o čemu film govori cijelo vrijeme, ono što je osnovna neka ideja, je bila ta zapitanost nad kulturološkim razlikama i civilizacijskim, pa ako ćete i razlikama u načinu i kvalitetu života nas i Zapada. Ono što, dakle, uočavamo i kroz rat i poslije rata i sada vi ovdje u Americi, dakle, mnoge predrasude o ljudima koji dolaze negdje sa strane postoje na Zapadu, konkretno iz Bosne, s druge strane mi imamo mnoge predrasude o njima. Ovo je film koji pokušava na neki način da se suoči sa tim predrasudama i da ih osvijetli na neki način koji će biti jasan svakome. Da li je jedna od takvih predrasuda iznenadno pojavljivanje na Bjelašnici Osame Bin Ladena u jednom od kadrova? To je upravo to je oslikana predrasuda, dakle nečega što je jedan nevini, fini američki humanitarac kada od Debori, dakle od Francuskinje koja je glavna junakinja, vidi ono što bi želio da vidi. Kada mu se pod utjecajem nekih narkotičkih sredstava od nje pričini Osama Bin Laden. I to je najdirektnije ukazivanje na ove poruke o kojima sam malo prije govorio. U Bosni je Nebo iznad krajolika prva komedija nakon 10 godina. Kome u Bosni nije bilo do smijeha? Da li producentima, režiserima ili samoj publici? Pa ovaj film je, ja to uvijek govorim, više je duhovit sam po sebi. Ja ga nikada nisam tretirao kao komediju. On ne priča, ne govori o ratu, nema veze sa našom prošlošću, ako hoćete ni budućnošću. Na direktan način, ima na indirektan, dakle govori, opisuje nas onakvima kakvi jesmo. Međutim, film je duhovit, ljudima se sviđa, ljudi se smiju s taj film. To je tako kako je. A nama nije bilo duhovito, niti nam je sada s ovim filmom. Dakle, praviti film u Bosni i Hercegovini je jedno veliko i teško iskušenje, bez obzira na sve uspjehe koje imamo i koje postižemo. Da li ste zadovoljni urađeni? Imali ste projekciju u St. Louisu, imali ste projekciju u Chicagu, večeras imamo priliku da vidimo film u New Yorku. Kakve su vaše impresije? Jeste li zadovoljni urađenim? Ja sam veoma zadovoljan prije svega zbog toga što smo mi boravak na St. Louis filmskom festivalu iskoristili da praktično i ljudima našim u Americi, a i Amerikancima koji su vidjeli film, usput praktično pokažemo film u ovom periodu od ovih mjesec dana sada. Ja sam veoma zadovoljan, sve su projekcije bile posjećene, puno naših ljudi je vidjelo film. Nažalost, ogromna većina ljudi ga je već gledala na piratima koji su se pojavili u Bosni i Hercegovini, koji su odmah preplovili okean. Većina ljudi je gledala film, ali eto čisto iz poštovanja i iz znatiželje je došla da gleda film u kinu. Ali ja sam jako zadovoljan prije svega zbog toga što nije nikakva zvanična distribucija u Americi, takve distribucije u kinima neće nikad ni biti, da se razumijemo. Ali u jedan fin, lijepi način koji bi trebalo ovdje u dijaspori, dakle, praktikovati. Da naši autori na nekim malim zatvorenim projekcijama pokažu svoje filmove i da podijele svoje vrijeme sa našim ljudima koji su ovdje. Jer to prija i nama i vama. Vaš sljedeći projekat nije komedija. Radi se o životu pjesnika Jovana Dučića. Hoćete nas upoznati o kakvom se projektu radi? U filmu Jovana Dučića ja sam pozvan, dakle, da budem reditelj. Unajmljen sam da budem reditelj tog filma i da nađem način da se napiše lucidan, internacionalan i logičan filmskom jeziku scenariju za taj film. I ja mislim da ću to uraditi na najbolji mogući način. Dakle, prije svega jedna Sarajka koja je sa mnom pisala ovaj film, postala je scenarista tog filma i ona će taj scenarij pisati zajedno sa mnom. Scenarij je gotovo završen. I postoji kod ljudi predrasuda velika da će to biti neka velika politička priča o
Jovanu Dučiću kao srpskom nacionalisti, međutim to nema veze s istinom, pošto će to biti priča o jednom drugoj strani tog velikog bosanskog pjesnika, pjesniku s Petobanke, ja ga tako zove, to je pjesnik sa 50 maraka. On je, ono što je manje poznato, bio jedan od najvećih ljubavnika svog doba. I to je priča o burnom i ludom ljubavnom životu jednog Hercegovca koji je napravio ogromnu svjetsku, diplomatsku i književnu karijeru. Šta će biti dalje s tim filmom i kad će on biti završen, započet, to apsolutno nije u mojim rukama, ja sam u taj film samo unajmljen. Neke ste kadrove, koliko sam obaviješten, radili već u Americi tokom boravka, vašeg boravka u Americi, neke ste kadrove već radili. Gdje ste kadrove konkretno radili? U Chicagu Indijani su rađene pripreme za dio filma koji će biti sniman u Americi, ja vjerujem naredne godine. A film je započeto snimanje u augustu prošle godine, prvi 5 snimajućih dana imali smo u Beloj crkvi, gdje smo fingirali američke baze, ovo Rijad Ljutić je glavna uloga, dakle Sarajlija naša je glavna uloga u tom filmu, je ovo malo ljudi zna. Dakle, Sarajliju sam volio da bude Dučićev sin koji je zapravo glavni pokretač filma. Ja vam ispred Bosansko-američke televizije želim uspjeh kao i sa filmom Nebo iznad krajolika. Hvala vam na gostoprimstvu i hvala vam na pomoć koju ste nam i kao mediji i kao prijatelji pružili da organizujemo sve ovo na najbolji mogući način.